Obuhingi n'oburisa n'obukukibaho Champrisa International Limited bakureta Hendrik Concentrate. Ni kutangira aha porogaramu y'obuhingi n'oburisa. Umuhereza wawe ndi Ivan Tusiime. Erizoba nyine faza Oscar Ahimbisibwe Omusyasya. Faza Oscar Ahimbisibwe n'inzarwa y'abuhwiju kandi hati n'ubwana mukuru wa parishi ya Kishariro erukushangwa omuri Nyamunuka Ntungamo. Faza Oscar Ahimbisibwe ni mixed farmer na arisa kandi ahinga ebintu bitari bimwe. Ayine urutoke, ayine imboga z'ikiraguju kandi amatungo, ayine nkoko, ayine obume, ayine sekoko, ayine mbata, ayine enkanga, ayine empunu, ayine embuzi hamwe na nente. Ebintu ebi nabirisiza ahitaka rya parishi kandi nagira ngo kutandika kurisa kuyakira parishi egi 2018 yashanga parishi etine byo kurya nukwe kusharamu akatandika okuhinga no kurisa kandi ekigenderwa cye nayenda atungure parishi yona omubikwatirine no kuhinga no kurisa. Echo kureberaho atandikire kuhereza abashomesa bekereza y'empunu nayenda ngo mu myaka 5 buri mukristo wena omuparishi abayine empunu. Reka atushobore okuyatandikire. Nyowe Father Oscar Ahimbisibwe Omusyasya ninzarwa buhweje cyo kubanza nyenda mbanze mumanyecho. Ene kindi ngahaituri n'ikisharo parishi igisharo neshango muri Ntungamo Nyamunuka Town Council kandi eka rugahar kagamba ekeri zone mu yakagamba yakorwa parishi. Konka hatobwo nyowe ndio ndi faza konka ninkunde byo buhingi. Icyo kubanza cy'inkundire byo buhingi nindwa buhweju natural abanyabuhweju n'abahingi. Kandi ekindi obuhingi nibwo bwanyorire kwika nyoni nyujuka nana ebitwabire tuyihamwe sente z'ukutwara ishomero twatuguza omwani tuguza embire tuguza amarwa garjuru mu bitoke tuguza obusaza tuguza oburo. Konka mbwenu ahina bera father ngira ntishimbwenu mbe faza nshitamo mu office rero ibyo kurya byo nangume nimbigura nagira nti ninja kugezaho kureba ngu ibyo kurya ebindaze kurya byona mbyehingire ngo musaserdoti niyo muntu wo gukora nkahereza amasakaramentu konka naenda ngo ntaka ko mari yecho nakunda okuhingoko kunashikira aha ibangabira har kisharo 2018 nkahebera na mukago kwa 8 2018 nashanga umwanya guruhenju konka hatariho musiri obundi gwaza kunyamba nangwe ibyo kurya ni nyujuko mbwirobwe Dr. Markariyo no yabiragumana mpe bitoke na byaruhanga bakampe bitoke nabanda abakristo baguma mbampe ebihimba mbampe binyobwa mbampe binde byo kurya konka na just inkujaguma ninshaka dekanti hortoke rwanje ni nyujuko mu kwa mwenda ngashika kwa 8 kuyabiro kwa mwenda biro 15 natandika kutimbe byina akarikishakaho na timbe byina nkanye no mukozi wanje mbamwita kanyonyozo bwirobwe yantimbire byina nabamanzi twagutimbe byina de nabataka bampe mitumba bambyemire rojazo wacha rugoku bakamhanda bamerembe bampe bakabandize bampereze mitumba natamwe mitumba. Nagira ngo akatunge embuzi kwenda ngo atunge obuhurunguru oburamuhwere omukutunge kirisa ecyari kutuma urutoke hamwe no kuhingisa emboga. Nataho embuzi nenta amaza kumazimpa maniwa nataho nobute naguma ninkora mpora mbwe nataho urutoke hato urutoke runyene nimbasa kutema ebitoke 10 mu mezi nkabiri span ya mezi nkabiri ekitoke kitakubasa kucuruzibwa omushijo omwe nkanya twete ngabashija nkababiro bashatu nahereze echo nagira nti ninja gukora ebindi natahe empunu nyine empunu nka 20 nizimpereza manure
zigaraka zimpereza nebyana zikizara atukuze kuzara tandikireho revolving livestock nimpereza abantu bekereziya tandikire nahereza abashomesa n'abashomesa abranana nabana nabahereza ibyana by'empo jumanye sangu kubara byore byakora byazara nabo bahereza abandi nahereza abanyamugongo igana abrana mukaga nyine mugongo igana abrana mukaga nahereza abanyamugongo buri munyamugongo yakwate cyana cyempo oba namuhekije oba namuhekikazi nyoni imangu namuhempo neri kuzara jumanye sangu ko aricitwara yajorora yakora izare agabira abandi omyaka 5 nyenda tube twine revolving livestock kugira ngo at least burukayo mu Kristo bene cyana cyempo Faza Oscar Ahimbisibwe nagira ngo emekago omukwinga hamwe no kurisa n'ikintu cyo mugasho ngo wabo ryo muhinji ningo murisa oyine kukora emekago yabo abarisa abandi hamwe n'abahinji obase kutungayo obukoryo niwe obwo warakozese aha famu yawe ezo na empu nazireta ndukoreka ngo nizituhereza amaniwa kunkazi tuherezana n'emekago zituherezana na esente ejo kunakirigireho nagira ntatishi nafu no mugenyi mwese ndaza kumbagira impunu yona kandi ho bukoko nyine nkoko nyine hempunu nyine hose rukoko nyine home de berbine tato mo no buntu bukuru abo ko mme nyine obumenka 50 omwizoba nubushesha abo kwandi tubahamize bunywa de nubusheshe enkare ejo ni nkura hachukoko na munongo mu rutoki nyine nkare yobume erukike domora 50 kandi burudomora nimba ninjuguze mitware 2 abantu nibije bajuguraha abo kwandi bagitwara bagito mu rutoki rwabo ebinge chukoko obume bumpe nyama bumpe nkari bumpanana obuhurunguru mutwara mu rutoki ekitoke cy'umwareba nikikorwa obuhurunguru ekitoke cy'umwareba nikikorwa Emmanuel na nerukurwa mu nkoko nerukurwa mu mpunu nerukurwa mu bume na no munte ngo kutukuzirebera kandi ente zitunze tukamera tunywa amate tukunywago ko tugura tunywaga yitwa gutweka mire yes of course nkatayirwa Archbishop aha kana arwa kuzika wanye na wafata kasapuri bwana mukuru wa Uganda matazi kuyashira yarebe umwanya yanjira tumwenda father muto atuninde hano ukunda kwinga atorebe ngo nembogezi tuwaguma nuzugura kurugobwe nakega mwishaki bishop wanje nangambira ikintu cyo gukora natanaka kwinga imboga deba za kabeje nyine kabeje rukushirano no muto wo muntu bina no muto gw'ikindi cyo na cyango cyo kumanya za kabeje ziryaha nyine za spinach nyine za beetroot nyine za karoti nyine za dodo za muringo entonga obutura ebi kutamba pressure so embogezo ni kuzakureba ngo nimbanzi no bwire bwona nimbanye na mizi cyo kubanza nyine banywana banje bakampeza amizi twatimba amizi garuho mbwijure full time omucyandana no munjura ntufuhirira tugira omushana tuyinemboga na no munjura tuyinemboga obukoryo bundu ukozesa of course nko mwana muto ningezaho kutamamana ganje nko muntu ningora kunkoroko ndiyo mukhereza abantu amasakaramentu mbashomera za misande bira amashomero konka ngaruka ndeba ngo na nemisiri yanje najiberaho kureba ngo nafuna mu byo kurya ako nakakoryo number 1 munywano wanje akakoryo ka kabiri ni ndeba ngo nagezaho kwika abantu banywano banje abine bintu nkebi bampabura kabaka bandese fama no ku katomi bamirembe bakamahanda babyarahanga ba Dr. Markario bine bintu nkebye nabagambira nanye ningezaho kumaninzayo bampe obukoryo bampabura kandi umwana ari kugezaho kurura mpurura banja nkoreki ngwempunu zitwazoti nyine partners banje abempunu na nangwa na nezinde nyamishwa nkamugiri Franka no wabu yanja abakitabi seminary ninzayo ndebo obukoryo rero ntembutekamo azanshanga natunga breed nunje impunu zanje erukwereruka yo kuzara ibyana higuru neza n'ibyana 15 hato nanye nempunu 10 rero byo n'ibyana igana 50 nyine mbuzi kunashiraha umuntu omwe yampe mbuzi umukristo omwe no mukristayo mirembe nanondijo mukristo nabandi abakristo bace bampe mbuzi nkatede kababure natandikiraho
rero embuzi zo mbwene obuhurunguru buri wiki nishoroze nshaho nk'ibiri z'obuhurunguru nyine embuzi nka 20 then embuzi ezi nzinyamba ubu nafu n'omugenyi nkogu umbagira embuzi ninga obundi wagira oti mwabura ente zo kutaha amashanyarazi nka parishe kutanduka omwento basitine ntasya yaho naho untakafunira bitoke nkebi umwoguza embuzi utaha amashanyarazi ugura za hostia ukora ebi byona ushashura umukozi wo mu rutoke kureba ngo unogumiza konke chukura amatungo aga nigatuyamba nyonka koranya kwenkuru natugira ngo tarba oryaho ineka etaruho itungo ngo mwe harihebe disasters ebigwereze kukwija cyancyenda kugwera umuntu cyashanga hembuzi kigwera embuzi umuntu ahona konka nabwe nizitunga nka security na munonge yesente kandi na security yubundi yo kurisa omugenyi konka nabwe kutiyamba mu kutereza amanywa tukarebera obuhingi bwitu. Faza Oscar Ahimbisibwe nagira ngo hona hinebizubu ebiro kumuteganisa omukwinga hamwe no kurisa icyo kureberaho ngo abakozi obutafayo ahamirimo yabo okubura rwezo ngo kandi nitakarye neryoma munonga nayetaga amizi mingi go kushera ebihingwa mbwene bizubu byo of course ni byingi konka ko muntu ori kuba kunzire kintu cyekundire nogezaho kumanota mamani obuzubu namba 1 abakozi kuba bake bakabire baba bingi konka obuno shanga nkentase yaparisho kwerinche na nebe bintu obundi byakakanyire kugira ngo nibirwa mu sente nyinjo abakozi baba bake hati nyina abakozi babiri omurutoki then omwe no kurebera empuno enyamisho then chindo obuzubu ngo mwanyogu no mwanya gwa kasozi tugwine rwezo mbwene no kuguma norisitaka njuma nsangwe sente zana kubire ni ntombi bakozi ate nyingi % mpango ni nzito mukurisitaka obundi obuzubu nobundi no shanga ecyanda kunu turi nko mu SM desert area Ntungamo na za Curura na Ngwana Kasese turi mu SM desert area umushana no gutera munonga reno shanga insineyoma azoshanga ombwiro bwakwe no setoringa no kore bintu umushana gutera azoshanga utafuna yirdize nungi mpango hati nyine nka kankitano zo mwanaho ngagutanka gubyane 2019 konka kabire kwampire first years konka abwo mushana kwaguma no gutera no gukanga konka nitekateka nguranga nakumpwera season age niza kwihamu first years kandi nitekateka kwihamu nshaho nki10 zo mwana ni hamwe ngishaho 10 ubuneshaho yanerga mu 2020 ubu nimba ndi mu miliyoni nk'ibiri so ruhangaho naza kumpwera ntandikiraho konka ubwo buzubu twine no buzubu bwe bukoko insects ezikurya myani harimo n'ikikoko kikurya rutoke konko ngumire ningezaho hino muhinja kampabura ngo oyiro eje bakwiho mu motoka ko kujeje nise kikoko nkigenda ngereze kugikoze saza ndebereho improvement ninko ekikoko kikurya mutumba nagutema nshikaho oyiro na no gunatema ngushikera oyiro ekikoko ndebere nkigenda so ndiyo ningezaho ibyo no bicara bikiye kizubu konka nikirondire solution. Akatare k'ebihingwa hamwe n'amatungo nagira ngo tukizubu omuri Ntungamo nashaba abando bantu omuri Ntungamo kumwegitaho bona bakatunga sente kurabera omukwinga hamwe no kurisa ebintu ebinyine na hata abantu nbambende bitoke ubwiro bwire kitoke mbikiguze mitware 3 kabegezo nyina amashomero nyine senior St John aho nyine primary charo ntandikiro na kindergarten hore innocence kindergarten charo kabeje ninzuguza abamashomero za spinach za dodo ninzuguza abamashomero nyina katari nangwa nembuzi nabambazenda nempunu koko nagambira ngabire ebyana bikushika 2 byempunu 200 hate cyana nemitware 5 atobwe nimba ndahe wachireba miliyoni 10 so akatare karumu noreba umuntu yija umuguzeki konko of course hate gende wacanje munonga number 1 no kufuna ibyo kurya konko oguza nakwe no kuza kwija ninguma ninguza kandi akatare karuho abantu nintwara umbutare hatwine kikomera harabse twine Nyamunuka katare nimba supplyinga reno baguza abantu abanda bo kwija abo kwenda ebintu namunonga emboga ibitoke nane enyamishwa yebare ornanya ha program y'obuhingi n'oburisa nyine Faza Oscar Ahimbisibwe Omusyasya turi hari Chariro Parish
umuri Nyamunuka Ntungamo kandi n'omuntu orukuhinga ebintu byinji akarisa byinji obu twakweta mixed farming nahinga emboga ari sembuzi ente empunu ari sobume na no kuhinga orutoke mbwene buri kimwe cyona kine kandi wareba atandikira imyaka mike enyumaho konka hati ariyo naza hinji naza higuru nico twamurondera ati nawe n'umwe ombahinji na nabarisa bo mutano nyenda tumureho bitu ni kwizusya ba Champurisa International Limited abantu bakora Hendrix concentrates iki nekirungo ecyo kutabarombyo kurya byenkoko hamwe n'empunu kandi bikakuhereza amagoba obuhinji no burisa program umuhereza ndi Ivan Tusiime ngumaho nutugaruka utakaruga mburize faza Oscar Ahimbisibwe okwe ebintu ebiru kumutahiza okuntu kwari kushobora hataye nagambira 2018 nizaraha mwene kusetoringa aje kutandaka projects ne 2019 muko kubanza so natandaka kuyirdinga nke 2019 kwa nimanya nke bitoke inkamwe ibikuntahiza katubare ng'umwaka ebitoke byonka nimbasa kwihamu miliyoni nk'itano omwana tinka shororezemu of course guriyoni guza kuterero kubanza kandi nteka tengo nawe inkwiye mu miliyoni nk'10 umwaka ebitoke miliyoni 5 umwani miliyoni 10 then mpunu umwaka nangize ntikansohoze mwene mpyana miliyoni 15 abo ka rempunu yo kushanga no guza miliyoni hati kunkureba umwe zanyirra ndeta baguzi bazitwara zone bampa miliyoni zanje nk'15 ndinkora ebindi hati ndonda ezinde ntongumizamo ningeze kubazire inacaringamo tora namburide nungi nsigawure nunguza zirenkuru nzihamu nsigamwento miliyoni nk'15 umwaka umwe naenda ngusering off konka naenda guza mchenche miliyoni nk'2 obundo mwaka then imboga ni nyamu nka miliyoni nk'2 ubundi nani nguza za kabeje nkaguza spinach nkaguza dodo nkaguza ntonga nkaguza obutura nangwana nebindi kankoko nabagambira ninguzana nenkari yobimi abo bo kwenda ngwe batambire chikoko nene njigusa ninkari mbe nsohwize ho murondo gumwe ne yamunke mitwari 10 naguze bidomora 5 konka abandi nubariyo nibisha ebindi nyine bijuma ubutunda nishoroma nke bafu iyo butunda buri izoba yande bafu ushanga ubutunda 10 nimbuguza echa 10 hato shanga bafu erimo obutunda kubasa kukora nkemitwaro nk'eshatu aha cyo kwera abantu abamwitorire nagira ngo ica kikozere kurungi aha kubangwa abakozi be bonana barga omuri Ntungamo kandi nayenda kweyongera akahereza abakristu empunu kwenda ngo bona babase kwetungura kurabira omukwi kwera community number 1 mbahire mirimo ngabana bokora aha manze narugaha aba bakanyonyozi aba bandi ba habati ba Julius nimbahemerumo bija bakora mbahereze sente nkaparishi tubashashura then ekindi community nayo kujuhwera nibija habareba father kozereki bargaba chikoro wabo ico kubanza nyine nkomwana kunaguresere kuna nyina inaguhire munywano wanje yagumpa murungi nabyaraho na leta n'abakristu nabo naba nangwa n'abakristaya bakumpika mbahereza so community njuhero muri ngogwe kugira ngo abantu batunge amagezi nko kungatungiro wabandi bije bagatungaha bagatowabo kandi kundabinyine hensuko nanyinzuba so community njuhero muri ngogwe naco tinkomaho konka ubu noshanga niya munaka sente ubu ndoshanga umuahijo umuntu umwana wenshoberwa shanga nimuhera nka ka school fees ayishomero ubu nuko mwe ninga babiri nyinguze kitoke mwana muhera ka school fees ningo mwoshanga ni donating communities ezo kubanze etenga ubundi zine obweremwa nkwatonke nshaho yebihimba nambisharwire mbahereza imboga nkezi ubundi umuntu umuntu ayino bugenyi ngira nti kanshorome za kabeje nkikumiza umuhereza bakireba
mbahwera mu muringo nkogwe kandi na nebindi. Faza Oscar Ahimbisibwe ayine ekiteekateeko ky'okutungura omwanya ogu kurabira omukwinga no kurisa ekitwakweta future plan nayenda omwani orutookye hamwe n'empunu bibe nibitahiza munonga community hamwe na parish. Mixed farmer ndukunda kugira ngo ntahinge ibitoke byonka then nkaza kugura ebihimba, ntahinge ibitoke byonka then nkaza kuzagura emboga konka ombero byo misho nintekateka ngu ebyebe impamisirize specializing omwani na nempunu nangwa na orutoki ebye ntete nja kutamana minja abo kuba yito witu buheju tukangwa tuyabahingi konka nazo nizitahonka ekitinzi konka nyenda ngu ntebenkanise nyensya parish yitu ebenetasya nka miliyoni 30 omwaka kuruga ombituruhingire ebitukuba tuhingire na hati ntiroko rutocho rusya ntirene kibira ni kugira ngo tugire ntasya mpangwe rukuruga ombituhingire tureke ubundi tureke kutegamisha abakristo munonga kugira ngo ukora yende kugura umuzigo urayende kugura omwonyo deno yirukomba kristo wote mbwene mumpereze sente konka tube tuyine ekitwera dena ituraze to abashomera za misa batusima batwereza akasimo nako kongerere ahantasa yitu ahabwo kuba nyenda ngo tube tuyine turi self reliant ito nka parish kandi turiye cyo kureberaho ahabandi ico nco genderwa cyukuru munonga abo kuzombuhinjo obu kandi nano kutaha ibintu ebyona. Yes, nyine records ezinyine ebihandiko na for example nke mpone zito aturumuzina amazina entezi n'amazina ubundi basabutagagamba hamwe konka amazina garo na ren ninkorana na records kugira ngo egiya nkagireto bwirobo egiyaza rubwirobo then nguruze mponeji yargamwe sentezi nguruze bihimbe byargamwe sentezi naguze bitoke byargamwe sentezi ezo records nimbanzine ukananta zine tinyine kwinkwija kumanya amuherwa umwaka ndikatime bitoke bingahe tinyine kwinkwija kumanya esente nkiya muzinga ibandi konteka kubambine kandi mbyine nibingayidinga kandi namunonga okora entunguka mbweno obutumwa obunkwenda kuhereza ningo obunkwenda kuhereza abampurikirize omuhingi tareba higuru kugira tenjura teriyo mwene kambe mboreke kwinga omuhingi areba hansi atebekanise emisiriye then watamu ahinga enjura yaheza kutonyerera then shanga omwanya guri steady ekindi omuhingi nuwayine sente zitine kakwakuzo akwawiza wagura kabeje yanja wajutwajukura omusiri njumanyisa ngu najihira omagaraganye ekindi obuhingi ko kuba nohinga nkito abamabariyo mbakumbanyete tukora exercises tinkwetenga kuza muchangu zo kwiruka kutero mpira ninga kuza marathon nyoko kuba kwisemfuka yanje nimpinga ntutuka ngore exercise ubwo no butumwa bwakashata obutumwa obundi tumanye nkutukuhinga ntufune sente tufune byo kurya kandi ekindi tukonservinga na environment kandi tufuna n'ekitindi sabantu abija kureba bajya ngo hayaya ngufazo Omusyasya hingire ngwayaya nguzakabeje icyo n'ekitindi secho nacho n'ekitindi ubwo no butumwa bwakana obwa muheru agamatungo agagumwarebaga njumanyisa nkwabaho kigwereza nkeke cya corona okubakingire bakakinga maramizo bakakinga ki ati nyoni istama intana kafiteresu nyine mbuzi yanjaha bwenu muje mumpe bampaka sente mwene bye bugwerezi mbibinga nyunguma ndio mu system urebe into bigendo misho utakumanye sente nzai kuno ninzi hankai aboko no habiro lockdown yokahora mbacinga msirengo tureke kuzayo yokahora mbacinga tengutureke zireke kurya nguzireke kuzayishomero nguzireke kuzomwirwaro pana tukagumamo ntukora kandi twaguma tufune byo kurya kandi twaguma tufuna okutukubaho kandi tubisaho nabandi nangwa abazi bire gukora ubundi aba corona byazi bire gukora bafune byo kurya batura bagumisiriza ampaka ibigurire bagariciro mu mirimo yabo konka habwa agriculture obutumwa bwa muhero mbwe nimo abampurikirize ninja kuhendera ndukubashaba ngu kora aboyine no yenda kutandika farming nkanyo kunabagambero kunatandikire ngatandikira mu rubanywanu banje bakamahanda bamirembe bambyemire bakabandize babyaranga bama Dr. Markari nubanyegesa nimo mugume mwize tubahereza obuhabuzi mushabo obuhabuzi
aza abantu babegese ko murahinge mbase kutungura ibyanga byanyu. iyo bare owanyegitaho aha porogaramu y'obuhingi n'oburisa ni kusima kuguma nonyegitaho kandi nabanyene Oscar Ahimbisibwe faza Omusyasya ahari kishariro parish erukushangwa omuri Nyamunuka Ntungamo district. Buzima wareba ayine ebintu byinji kandi nibasa kumuha miliyoni eziri hagati ya 30 na 35 buri mwaka. Ejo n'entasya yamani kurigera okuko botandikire farming oyine kugumisiriza kandi wagumisiriza buzima ni kwa amasiko ni kwentasya ndungi erukurebeka okuhingana no kurisa tari mu kuferwa mwena ntubendeza okutandika okuhinga kandi muke expecting amagoba watandika kuhinga iwe kikuruteka mu amani nuza kuba no tugambiro TV West cye kunkora utibuzuma inshomiso kuhinga no kurisa ni nsima timu yinkora nayo asafutur yahebwa aha kamera a Prevence akampora producer beka kwicereza ko editing ebishane byo kureba umurimo gumukora n'umurungi kandi utine n'abakuteka mu sente aba Champurisa International Limited abakora Hendrix Concentrates ekirungo ecyo kutabura umbyo kurya byempunu hamwe n'enkoko amatungo gakabonera inkoko naza kwamahuru marungi kandi n'empunu zukwebyana byinji kandi bahango yekwate aba Champurisa International Limited kambendeze kurara kurungi omuhereza wawe nda Ivan Tusiime turebane urwa kabiri orukwija. Obuhingi n'oburisa bwaba nukukibaho. Champurisa International Limited bakureta Hendrix Concentrate.